Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asada tong idengan iten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadia idi, ibahas sukutan enda. Amin. Renungan ta si Darian, ibu ku renungan wasiat nai si merjudul, Tiki si terbatas. Si bagini do kelapihan simbadia, imo si tersurat i Lukas bindu 16 ayat 10 si bahso ayat 30 sada. Janahna sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat 30 sada. Tapi idokkan si Abraham mo bangsa, mula oda ipardulikan kala idi si Musa deket nabi-nabi, oda mango uwe percaya kala idi, mula pelot balik geluh kala si enggo mate. Seneng okene ale bapa inang, mengendekan lagu si merjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Imo lagu sini cipta pendeta Wilhelmus Latumahina. NDN pesengetkan kita geluh persegejaban. Alani i ulang beli waktu nta magosia. Ibas umpama kala si bea deket Lazarus Sincor, naing menungguli kita, asa mertuhu-tuhu kita, memakai tiki si terbatas, ibas kenggeluhan persigejaban en. Si bea, si dom hartai, iberengo tiki jumpa deket si Lazarus Sincor. Tapi, oda ietongi si Lazarus en. Oda ngo isadari, bakune pentingna kesempatan bagian dari en, lakoki persiapkan gelu si dekah-dekahna. Oda ngo ipake kini beakna, lakoki pedateken dengan najelma. Umpamaen, ibere Tuhan Yesus, naing memedahi kalak parise si mengasangkan kini beakna, kepistaran deket gegohna sendiri, asa soh ni sorga. Mula iwagasan geluh en, ibere bantatiki memegi katani Tuhan, naing mo si ulakan mertuhu-tuhu. Mula gagal kita mendengkoh janah mengulakan katani Tuhan, ai kerugian belgah mo roh bantah si dari en manang pe arisiro. Kematen deket perkeke Yesus Kristus pe, oda bisa mengubah kalaki si enggo menutup peratena mi pendilon ni Tuhan. Si pakke mo tikin tasi terbatas i mertuhu-tuhu asa terolih kita i kenggeluhan si dekah-dekahna. Mersodip mo kita. Lias ate mo Bapa sini sorga, katamu pesengetkan kami. Kami mengido, beli mo, tendimu simbadia ida tong memereken keteguhan. Deket gegoh bay nami nalako mengulakan katamu simbadia i. Asa gelarmu kami pesangap ibas geluh nami. Iwagasan gelar Tuhan Yesus Kristus kami bersodip tabako. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juan-juah mau banta. Shalom.